Dinaruh kami diari nasapu marsok batu jelomuna didikyon tupa kami do tulu si panganon tokin ngari ngai panganot tak montus sonok petulang nabong batu kami ina salah siap iraja di paboron nami marpangan cuma amuna tulang nami ata di situ itu ino pasat kami asal tiba-tiba patah suasa pangarahuna montus sonok pepaboron si panganon pasat kami amat tadi batang masuk orang main na pinasuna sama solo sama to hotel ngasa magdalo pasu baru muna imaparman nami anak nami nagabela muna sampai taluh na panggabihan sahak manang tupagoran pagkalang tulang ta dalam baik iya jadi ipe mengenai dia mau ang baru saruh kami kami pulang ay pengantin dia ay masalah di sana itu pengantin sama